Dating message, i-share ko kada kayo, ti Paulo nakakabsat is the four vital things to renew as we move forward. The four vital things to renew as we move forward. Upat, nga importante nga banag nga masapol pabarwen tayo, kas intayo patuloy nga panag-forward, panag-trabaho, panag-serbi iti Apo. So kararag tayo pa kakabsat. Naindaklan nga Diyos, thank you for the privilege of being your children, the privilege of having eternal life in heaven. Thank you also for the privilege of being a part of such a wonderful church, the Hosanna Bible Baptist Church, where makita mi Apo Diyos iti imam nga gunggunay iti biag dagiti anak mo, ken kastamot Apo dagiti programa, proyekto, endeavors nga maisay-sayang kat. Kat konti gloria kandayo ti amin nga mararamid Apo Diyos. Bless me as I share this message. Kat everyone is attentive and receptive, ready with their ballpen, notebook, and Bible, and especially their heart. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay? Kas makita yung kakabsat, we are not moving backward. We are not living on the past. On the present, we are moving forward towards the future. Adu dagiti plano, pangge, programa, adupay dagiti kayat ni Apo Diyos nga ipaaramid kada tayo as a church. Ket as members, I praise God for our dedication, for our heart nga makikaysa, makitimpuyog, ken makikamayet. Kada gito'y nga panggep ti Apo iti church tayo because deti tinangayaban ti Apo kada tayo kakabsat. As the Bible says, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. So naayaban tayo amin kada iti nga trabaho iti Apo, kas panangayururay tayo ti yaay ni Apo Jesus. So, until then, aging nga dinatepe alang ti Apo, let's press forward, let's press on, and let us keep on going on. But as we move forward, as a church and as Christians, members of HBBC, ket adda digiti upat nga banag nga kayat ko i-share kada kayo, nga masapol nga pabarwen tayo. Tigan nga sa unti renew kakabsat is to make like new, pabarwem. Kaslang kuma may sangalugan, wano may sang banag, kat second hand nga ginatang mo, kailangan ma-refurbish, kailangan ma-recondition. Tapnon ti kasta, kaya nagbalin iso na nga fully excellent, kaya napintas ti function na. So in the course of time, dati nga Kristiyano, adu digiti paspasamak ti panagbiag, adu digiti sulisog nga sangsangwen, so kinakailangan nga ma-refurbish tayo, kaslang ma-recondition ti biag tayo. Tapnon ti kasta mas fit, mas effective, kan mas efficient, itiin tayo pa nagpatpatuloy ng agserbi ti Apo. Another meaning for the word renew is to restore to freshness. So, i-restore mo. Okay? Another is to revive. Dati nga na mararamat, ngam itatan, maaramat. Mabaling nga, kadigiti naglabas, nagkurang ka in some aspects of your Christian life, masapul mo't ma-revive. So, you cannot just move forward, ngahan nga ma-revive, ma-renew, ma-restore, digiti nga banbanag iti panagbiag tayo. Kasla kumatalugan, amo mabaling nga patarayin ta kalsada, no hanga na-renew, iti rehistro na. Naka-renew mo lang, digiti rehistro, luglugan tayo kakabsat, tricycle mo't motor. Amen? Amo mabaling nga usarin deta, no hanga na-renew. So, kastamot kada tayo. Ano tayo maaramat ti Apo, no hantay i-renew, digiti nga bambanag. Alam ko man driver ka, amo mabaling ti ag-drive, no expired ta license mo, masapol nga ma-renew. Kasla kanyak, officiating minister. Ang kumabalin ti mangkasar, nga expired ti lisensyak nga mangkasar because makaswan na. Illegal na ijay kakabsat. So, to make things right and to be able to do things right, as we move forward, we must renew the following things. Would you like to know? Amen? Okay. Umuna nga kaya ti Apo nga i-renew tayo kakabsat. To move forward, we must have a, number one, renewed mind. Renewed mind. Masapol nga dagiti isip tayo, panunot tayo, mindset, okay? Filosofiya, ket mapabaro, mabalbaliwan. When no, ma-revive, dagiti dapat nga ma-revive. Romans chapter 12 verse 2. Romans chapter 12 verse 2. Kuna na ti Ilocano, ket di kayo umabuloy ito'y lubong. No di ket agbalbaliw kayo, gaputi pan naka pabpabaro ti isip yo, tapno mapaneknekan nyo, no anya tinasaya at ken an anamungan, ken nan anay nga pagayatan iti Dios.
So, as we move forward, nga mga ramid iti pagayatan iti Apo, kat dayjay ti goal nga talaga, titulbog kakabsat, we must renew our mind. Pabarwon tayo ti isip tayo. Meaning, adda digiti banag nga iwaksi tayo. There are worthless, not worthless, awan serbina, vain, awang ka-SS kan na, ubaw, nga banbanag nga masapol, ibati tayo. Idyan tayo, ikatan tayo, iwaksi tayo, uksuban tayo. Okay? Worthless and vain things to leave. The word is leave. Iwan mo. Don't bring it with you. Because you cannot move forward nga daking ka dahil nga banag. Okay? Kanlat example na di Hebrews chapter 12, no, agtaray ka kung nanakastagat, di kita'y weights, ilay aside mo, and the things which beset you. So if you're going to move forward, continue in the race, ngay strong, passionate, fervent, dedicated para ti Apo, at dangaro, di kiti banag, nga masapol, uksuban tayo, ikatan tayo. And in the course of time, uray ka dating nga nabaybayag nga Christians, hante mapupuutan, di kita'y daan ag sublida. Di kita'y worthless, ag sublidat biyag tayo. Di kita'y ubaw nga inidyan ta idi, suddenly kakabsat kat ag sublida kada tayo. Iso nga masapol tayo ti kastoy nga renewal, revival nga ma-realize tayo, oh Lord God. Masapol nga ikatek, ug subek, ibatik, di kiti nga banag, if I'm going to pursue, to serve you, and to follow your will in my life. Another di kiti kakabsat. Letter A, from carnality to spirituality. From carnality to spirituality. Ibati tayo DJ karnal nga panunot ket isuot tayo ti panunot nga na espirituan. Okay? So put off the carnal mind and put on the spiritual mind. Kasi di ko na Romans chapter 8, 5, and 6. For they that are after the flesh, take note, lasag, mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. So, DJ after the flesh, DJ take carnal nga panunot. Ipanunot na, turong na, ken isip na, kat, na ituon, na iset, wano nakatutok kadagiti, na inlasagan. Ano dito na inlasagan, Pastor? Dito DJ ko natin nga human nature. Okay? DJ naturalesa tayo. Anak, tinature tayo nga tao. Tinature tayo nga tao kat sinful. That is sinful, disobedient kiniapo Diyos, te kayat na iso ti mapatungpal. So it's all about DJ sarili tayo. Kat if you're going to move forward in serving God, hana mabali na kasjay ti mindset tayo. Hana tayo maaramat ti Apo, hantay agbaling nga good instrument, hantay agbaling nga effective, hantay ito agbaling nga naingal, nga Kristiyano kakabsat, no carnal, selfish, no fleshly, human nature, iti agpanpanuray, when no mangidra drive, iti panagbiag tayo. No, we cannot be greatly used by God. So, ti dapat ikaus tayo spiritual. Verse number 6, it says, for to be carnally minded is death. Kayat mo nga rodeta, hamo kayat, di ba? Haan nga pleasant, deta nga end result ti panagbiag. So, hantayo nga ituloy, digidjay nga pampanunod. To be spiritually minded is life and peace. Itat tagakabsat, nagadot tao nga agsarsarak ti tal na. Amom, deti tal na ti panunot, awan yan ti lugar. Ti tal na kakabsat, it's about mindset. No ti panunot mo, karnal, agrara-ira ti lasag, agrara-ira ti pride, agrara-ira ti nature mo, talaga nga nagulo ti biyag mo kakabsat. Because uray na tal nat ayan mo nga lugar, uray sa dinut papanang, you know, you can never escape because the real problem is not the place. The real problem are not the people. The real problem is our mindset. So, no may panggap tipis, titulbek di kakabsat, jay panunod tayo. Nga urean na, dagiti sangsanggun tayo nga parikot problema, natal na ti panunod tayo because jay mind tayo kakabsat, kat spiritual iti agrara-ira. Pan nakaawat nga na espirituan, panunot nga na espirituan, tarigagay nga na espirituan, panggep nga na espirituan, ti agar-arigin ka. Iso nga natal na tapusong. Ngam no pride ti agar-ari ka, basol ti agar-ari, hanto nga natal na tabiyag mo, hanto nga natal na tapusom. Okay? So, iwaksi tayo, ti carnal mind. Amen ba? Kahit yung nga ituloy ti pride, kahit yung nga ituloy, di kita nga pampanunot kakabsat, uksubo mo, ikatamon, worthless, awan serbina. You cannot move forward, igawid na ka, di kita nga banag. Number 2, from worldliness to godliness. From worldliness to godliness. Deti mo't worldliness kakabsat, kaya nasawan, deti na inlubungan. Hanga deti present nga, deti lubong nga, deti earth.
Okay? No dikat no worldliness ko na tayo, kapanunutan, biyag, trade, behavior, philosophy, trend. Speaking of trend, kakabsat, ta social media, perme. Nakadado nga trending, amoy mo siguro kaya na sa unta trending, no trending ko na, kasla isot agus uso, kala isot sumiksikat, kala iso iti agbalbalin nga popular, wano kasla acceptable iti present generation, wano present society. Amoy, digiti nga trends kakabsat, adda pa nagsikat na, adda pa nagmaumaw na. Adda iti panagsikat na, adda pa naglaos na. Dati nga Kristiyano, we don't go with the trend. Because, deta kakabsat, agsikat, aglaos, agsikat, aglaos. Ngem iti biyag tayo should be ruled, should be governed by godliness, not by worldliness. So, evaluate ta biyag mo itatan as member of HBBC. Digiti endeavors, panagserbiti ako, if you're going to move forward together, ha? Okay, kay sa di panagserbiti apo, masapol si ka, siyak, datayo amin, ikatantay digiti worldly things ti biyag tayo. Iwaksi tayo ida, idyan tayo, uksubon tayo. Ket, i-incline tayo, digiti panunod tayo, kadigiti godly things. Godly nga bambanag. Titus 2.12, it says, Titus 2.12, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, o, kita nyo? Worldly lust, derep, tarigagay nga na inlubungan. Dakes nga, tarigagay itinilubong. We should live soberly, righteously. So, denying ko na. Among ti deny, ibilang mo nga natay ka. Meaning, don't get affected by those things. Don't get, hanggang nga nete, maguyod ko ma. Because awan dapat ti inclination riknam. Amom, no incline ka ti may nga banag, no maipasahogin ka, uriag malmalem hanggang mabanog, di ba? Kasi incline ka. So, ti Kristiyano nga incline ti lubong. Uriag, no incline ka ti lubong kakabsat. Digiti kakastoy nga preaching, 1 hour, 2 hours, pero may nga hamuman, durang kakabsat, maburboring ka. Ngem no, awanan di inclination mo ti na lubungan, godliness ti inclination mo, uriag malmalama preaching, gustom. Am I right? Oh, so itata kakabsat, anat pusom, godly or worldly? The worldly ta pusom kakabsat, hamuma enjoy yan, digiti aramidin tayo nga para ti Apo. So, iwaksim ti worldly things. Ikate, baliwam di appetite mo, di desire mo, kat kunam Apo Diyos ipakitam kanyak, ket surutek dagiti godly nga banbanag. 1 John 2:15, the Bible says, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So sino kanu kakabsat ti makarik na? They jay ayat ti Apo, they jay delight iti Apo. Digijay nga willing nga mangi-deny ti bagbagida, talikudan da, digiti na inlubungan, nga aramid, pampanunot, rik-rik na, kanda dumapay, tapnulaang ti kasta agbiag da nga natarnaw na Diyosan, i-commit da ti biag da nga mga ramid ti pagayatan ti Apo, agtulnog kadagiti sa una. So if you're going to move forward, okay, anat number 1 nga iwaksi tayo, carnality. O, tandaan na nyo, kararag kanamdam at kunam Apo Diyos, ikatagdedi carnality, human nature, pride, everything. Number 2, worldliness. Okay? Iwaksim deti worldliness. May katlo nga dapat iwaksim if you are going to move forward. Number 3 is from earthly things to heavenly things. So iwaksim DJ earthly things. Ana ka nasawang kakabsat nga ibalang mo, di kita gamit na balayo, nga puuram tabalayo, nga ibalang mo deta motor mo, nulugan mo, kasi earthly thing isuna. Ti kahit nga sawan, adda tayo diti lubong, adda digiti earthly nga bambanag, which is they are, ti ko natay nga tools, uno, ti pang tawag tayo digiti kakabsat kat resources. They are necessities of life. Okay? Digito ikat, naitid nga mangsabot digiti pagkasapulan tayo nga naindagaan. Pagkasapulan nga naimpisikalan. Ngam ti pagpakita na deto no digito'y laeng ti paka-occupayan ti panunod tayo. No digito'y laeng ti paka-ituunan ti attention tayo. Kan isut agbalin nga focus tayo lang kakabsat nga para ti bagi tayo, para ti panagurdong ti gupit nga naindagaan, kat kakabsat, han mo mabaling nga aramiden ti pagayatan ti Apo. Han na ka mausar ti Apo. Han ka mabaling nga agserbi ti Apo. Because agkontranto, day jay pagayatan ti Apo, kun jay pagayatan. Agkontranto, DJ ibaga ti Apo kang ka, kan DJ kayat mo. Because you will be unwilling to give up things to the Lord because DJ inclination mo, earthly things. So ako na ti Colossians 3:1-3.
Colossians 3:1-3. If ye then be risen with Christ, nagipagungar tayon ken Kristo, amen? Seek those things which are above. So baliwam ta ambition ti puson. Kunam Lord, help me to realize nga ti biag ko ti rabaw ti dabdaga, ababa narasikan narukop ket temporaryo, I am not here to stay forever, I'm just here for a time being with a divine purpose and calling. Thank you for your blessings. Thank you for my house. Thank you for my car, for my family, for my job. All of these resources. Lord, I dedicate my life to you. Tapno dito ibiyag ko, digiti aramideg, kat saan nga, digiti para itinaindagaan, no digito ikat agserbida amin, nga para kadagiti na inlangitan. Help me to lay up treasures in heaven. Verse 2. Set your affection on things above. So, ti dapat nga maka-affecten ka, makaguyod king ka, makaguyugoy tirik na kan puso panunot mo, kat saan nga digitay naindagaan. Of course, amin tayo, ada natural inclination tayo ti earthly things. Agduduma tayo ti paggugusto, di ba kakabsat? Kala ko makanyak music, makakita ka piano, wow, makakita ka ti sound system, wow. Di kaya duma, makakita ti ball at basketball, grabe, di ba? Di kaya duma mat ti pakainkalay na nagat mulmula. Ala, there is nothing wrong in itself, digito yung abambanag nga itad tiyapo kakabsat, ngem ti ipagpakita na detoy, han kadi nga digitoy, ti agbaling nga lapad, hang nga detoy ma-obsess ka kadigiti nga banag, nga gaput pa naka-obsess mo, kat may sakripisyo, hamo maaramid, hamo maitungpal, hamo nga detoy mai-prioritize, kasi digito iti agbalin na bangan kan lapad. So ako na tiapo, put them, ikatem, ibatim detang obsession, kat ituon mo ti pusom kadigiti na inlangitan. So, that's how we renew our mind. Amen ba kakabsan? O, ikang kay ti idea tap tumaawatan nyo. For example, no inik ka na ka ti apo ti 1 million, kat ko na ti apo, deta nga 1 million, itod mo nga para ti ministry. No hang nga heavenly ta panunot mo kakabsat, talaga nga han mo maitod. Kasi agtartaray di panunot mo, gumata nga kastoy ti pangigatangag, kastoy, apo nagbayatan kastoy. So ag-enjoy di panunot mo. Ag-enjoy kan nga mang pampanunot, di earthly nga pagkaigatangan. So, no hanga heavenly, no hanga na-renew ti mind mo kakabsat, talagang agkitakit, talagang apay kuma, kunam di uneg mo, di ba? Ngem no heavenly ti mind mo kunam, alawan na po, total sikat naggapuan na, at mabalimun to latamag, di nga sukatan apon, o pagayatam, kat, anyway, di gito earthly lang nga bambanag. So, importante, I will lay up treasures in heaven. So, awan narigat ti pusok apo. So, makita yung kakabsat, ti Christian life nga sumursurot iti apo, talaga nga ibatim digito yung abanag. Kat no ita ti condition mo, kat you come to a point nga hamo maibati digito yung abanag kakabsat, you cannot move forward in your Christian life. Kumbaga, ag-stagnant kan, agsaltek ka giant. Okay? Number 4, may kapat. From self to the Savior. Okay? From self to the Savior. So, ti pagpakita namot dito yung kakabsat, kat DJ focus. So hanga dapat ti-focus mong kat jay self. Idi unsaved tayo, siyempre tila kasarsarita tayo, bagbagi tayo. Di ba? Ti mangidikdiktar ti aramidin tayo, jay sarili tayo. Pero now you are in Christ and Christ is in you. Anak ko na jay Galatians 2:20, basahan tayo. I am crucified with Christ. Ana jay I, siyak, nailansa ako. That means I'm dead. Hana siya akong ti agari. Nevertheless I live. Si bibiyagat, ngem jay siyak, natayen. Yet not I but Christ ti Apo. And the life which I now live in the flesh, dito yung arudbiyag nga da kanyak ita. So new life deta, ya? I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. So dito di ko na di Philippians 1:21, not I but Christ. For to me to live is Christ. Kunana. So ako na not I but Christ. 2 Corinthians 5:15. 2 Corinthians. And that He died for all. Amen? Jesus died for us. What a sacrifice. We will be forever grateful to God for that. Amen? Awan nakaaramid kiti data nga ba nagapara kada tayo. So, He died for all that they which live. Ano nga so ti they which live? Digidjay ang karon ti spiritual relationship agbiag manen. Spiritually. Should not henceforth. So, agbali ti turong, agbali ti panggep, agbali ti focus, agbali ti sentro. But unto themselves, saan nga ti bagidan? But unto Him. So aming aramid mo hanga para ti sarili, para ti Apo. Uray pa di agpaya para kan ka, i-dedicate mo paya para ti Apo. Di ba? Di ba? Look, agbasa ka, sakripisyo, grabe. Tuno makagraduar ka na aramidem, Apo, i-dedicate ko dito yung edukasyon ko king ka. Apo, i-dedicate ko dito yung degree king ka.
So nadangkat degree, nadangkat credential, nag-apply ka trabaho, in workout mo, natanggap ka trabaho, permi nga sinaysayat mo, na-promote ka, ngimat nga to't sweldo, anat ko ng tiapo, Lord, i-dedicate ko dito nga position keng ka. I-dedicate ko dito nga influence, i-dedicate ko dito nga business. Oh, ado ka datay ti members tayo, business people, i-dedicate mo ta business mo nga para ti Apo. I-dedicate mo ta balay mo nga para ti Apo. Siyempre, balay mo, agpaiking ka, ngam i-dedicate mo nga para ti Apo because not I, but Christ. Yan kahit nga sawan. So, ti biyak ti Kristiyano kakabsat, kasjay, dedicated. The word is dedication. Naidedikar mo ka di tabiyag mo ti Apon? Naidedikar mo ka din ta balay mo kunam Apo, deti balay ko para kang ka. Di ba? O ni Ma'am Evelyn, kunana, DJ balay na para ti Apo. Iso nga nagkapatak daran ti mission house tayo. Di ba? O, deti lugan ko Apo, idedikar ko apara ken ka. Deti biyag ko, idedikar ko. Deti influence, deti adal ko, deti talentok, skill ko, abilidad ko. Aming nga dakanyak Apo, idedicate ko para ken ka. Not for me, but for you. Anak ka na sound di jay. Not for my glory. Idedikar ko amin di gitoy. Maaramat amin ditoy, tapno mai-glorify ka. May honor ka, may magnify ka, may exalt ka Apo Diyos, iti panagbiag ko. So, nukastat panunot mo kakabsat, akat nagmayat ti panang surot mo ti Apo. Nagmayat ti panang surot mo ti leadership ti church tayo. Nagmayat ti panagikamayot mo. Hangka narigat nga mainstrakan. Hangka narigat kakabsat nga makikaysa. Because, di panunot mo kakabsat, kat kas ti panunot, deti sa uti Apo ngay bagbagana. So, deti nga mind ti dapat adda kada tayo. Amen. May kalima, the fifth kakabsat is from obsession of self to obedience and service. So, i-renew tayo ti panunod. Kaya nasawan, obsession, tila pampanunodom kat para ti sarili. Well, hanakat nasawan nga hamo pampanunutan ti para ti sarili. Ngam ti pagpakita na deti kakabsat, obsession. There is a time, ngam amom ti limitasyon na, di panunot mo, kakabsat, amom nga deti kat para ti personal necessities. Okay? Ngem ti obsession mo kakabsat kat ana, obedience and service. O, ti point mo pa nagtulnog. So, kumbaga di mind mo kakabsat, nakaset, di ba? Nakaset ti panunot mo nga to obey God. To obey God. So, I don't care no anat masacrifice, anat i-deny ko, uring umisitak, basta agtulnog ag ti Apo. Amen. Kala ko pa nagbisita, pa nag-soul winning, agat anangarod kakabsat, duray na po, dutagat gaputa isot ng ibaunan ti Apo king ka, agtulnog ka. So you're willing to give up your comfort zones. You're willing to step out from your comfort zones because you want to obey the will of God in your life. Oh. So, no awan deta nga panunot king kakabsat, dumteng to the time, agsardeng ka nga ag-obey. Kasi, as you follow God, umununag ti relasyon mo ti Apo, talagang dumteng ti time kakabsat nga agi-struggle ka ag-obey. Aglalo no adot problema, aglalo no dumteng ti trial, aglalo no asat no adot needs, aglalo no masuot ka kakabsat, tempre, Apo, anang ata, unaag ti sarili, kuno diyag obey aking ka. Di ba? Pero Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. So, kailangan as a Christian, di panunot mo, iset mo nga kunam Apo, I don't care no anat masacrifice, I don't care no anya Apo ti ma-deny ti biyag ko, maiwalin ti biyag ko Apo Diyos. Basta, dapat wayaak ti biyag ko nga makapagtulnugag. So, akabsat, agan-anad tayo, digiti commitments tayo, ti bara ti bagbagi tayo because baka madamdam digiti nga commitment iso that manghinder di commitment mo agtulnog ti Apo. And hanlang obedience, service. Oh. So, amoy ti ministry, amoy ti Christian life, panagserbi ti Apo kakabsat. Ala, di ba? Ti Christian life, panagserbi iti Apo. Isurat yun deta ta notebook yun. Ti Christian life, ket panagserbi iti Apo. So, no, daka diti lubong, as a Christian, anong trabaho dito eh? Ag-serve ka ti Apo. Kaya nasaon ti ag-serve ti Apo, nga DJ pagayatan na, idanon mo, ka DJ pagpaayan na, kat sikat ti agbalin nga labing channel. That's what you call ministry. So, teti biyak tayo ti rabaw ti dagang nga kas Kristiyano kakabsat kat all about ministry. All about service. No, di kiti unbelievers, ti focus dakat na inlubungan, na indagaan, that's them. Pero, we are Christians. So, tibiyag ti nga Christian ti rabaw ti daga kat panagserbi, panagministry kakabsat, panag-soul winning, panagiburay ti ebanghelyo, panag-start ti Bible study, panag-disciple kadigiti new believers, panagibunong ti gospel tracts, panakikaysa dagiti programa iti church,
Because data nga ron ti panggap ti Apo kada tayo. Data ti calling ti Apo kada tayo. So hantay umadayo. So if you're going to move forward, digito iti dapat kitan tayo. So listen. Kas pa nang ibinsa-binsak ida kada kay itang arabi kakapsat. Evaluate your life. Ada ka din nagkurangam, anat pagkurangam ditoy, ana iti problema, ana iti dapat mabalbaliwang king ka. Mabalin nga na-realize mo nga Apo, medyo ada pagkakarnal ko Apo, agar ari kanyak ti carnality. Hanak maaramat no kastuyak Apo Diyos. So nga balbaliwan nak, ikanak ti na espirituan na panagpampanunot, na espirituan nga panakaawat. Apo, adadapel na worldly things ti biyag ko. Worldly music, worldly nga panagbadbado, worldly nga pampanunot. Apo Diyos, tulungan nak nga mangiwaksi ka digitoy. Apo, adadapel lang di kina-obsess ko ti earthly things. Ket adadigitay hang kumaited gaputa ununa ti bagbagik. Oo, self. And then Lord, obsessed nak ti self, tulungan nak agbaling nga obedient. Nga uray narigat ti paaramid mo kanyak Apo Dios, hang kumagri-reject nak. Han kumang agked ti pusok. Han kumang agsarimadeng ti panunot ko. Awang kumat panagdanag kanyak nga agtulnog ken ka. Ken panagserbi. Remember, Lord, kunam I am a Christian, thank you for reminding me. Nga ti kaadak iti dayti nga lubong, ket panagserbi ken ka, panagministry Apo. I'm just so thankful you gave me a job, you gave me a family, but Lord, as for me and my house, we will serve the Lord. Siyak ken ti pamilya, si bubukol kami, si bubuo kami, aming kami, agserbiking ka. Kakabsat, dating a message, basic, simple, ng building blocks ti Christian life. Hanyuliplipatan deto, isuggest ko, isurat yu pa diyan ta Bible yun kakabsat, kat kunam Apo. I-treasure ko digito nga truths, i-treasure ko digito nga punto, i-treasure ko digito nga bambanag because there is so much to learn. There is so much to learn from these points, dear God. There is so much to learn from these truths that had been given to us tonight. Amen? So if you're going to move forward, anat umuna, we must have a what? Renewed mind. To God be the glory. Di tatay pelang agpatingga kakabsat. Amen?